doa ini sangat masyhur untuk mengelak daripada kejahatan orang. Allahu Akbar. Risau kita dah baik dah, kita tak ganggu orang pun, tapi kita tak tahu bagaimana perasaan orang yang berada di sekeliling kita. Jadi jom kita bacakan doa ini agar Allah lindungi kita daripada segala kejahatan. Sebar-sebarkan, moga manfaat doa ini sampai kepada mereka yang kita sayang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang dicipta olehnya. Baca doa ini sebanyak 3 kali sebelum kita keluar daripada rumah, sebelum kita memulakan sesuatu pekerjaan. Moga Allah mendatangkan perlindungan. Kalau perlindungan itu datang daripada Allah, tiada makhluk yang mampu menembusinya. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.